Kozo isabatha laseningizimu bathelwa umfundisi umvubu wasegospel. Umthandazo wesabatha mini sabatha mayibethe kwabangcwele Awalise umphathi wenkonzo. ngiyazithoba phambi kwakho uNkulunkulu wakithi izwi lami alikwazi ukuhambisa ibanga elide ngiyacela uNkulunkulu wakithi ungivumele ngicela umshumayeli wakho uMagcaba angelekelele amen Amen. 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 Ngiyabingelela esihlabeni esikhulu sasezulwini. Onyazi lwezulu namakhosi onke asezulwini ambethe unyazi lwezulu. Amen. Amen. Ngibingelele amakhosi asohlanga, ngibingelele abefundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli, ibandla lonke lihle lonyazi egameni lonyazi. Amen. uNkulunkulu wakithi, uNkulunkulu wobabamkhulu, uNkulunkulu wokhokho bethu, ngiyacela Nkosi ukuyithoba phambi konyazi. Ngicela uNkulunkulu wakithi ube nami kulomzuzu nangalesikhathi ungithumile Nkosi umsebenzi wakho. Ngiyacela ukhumbule Nkosi obaba nokhulu nokhokho. Khumbula izwe lakithi Nkosi. Ngiyalibongela Nkosi yezulu nomhlaba. Izwe lakithi ukuthi uhlala ulikhumbula njalo maku October ufike kulo. Ngiyacela ke uNkulunkulu wakithi ukhumbula amathamba lele kulezweni lakithi. Uwanyakazise Nkosi ngalolu suku Nkosi yamakhosi ngimile phambi kwakho. Ukhumbule nabagcotshwa Nkosi basegospel. Ubanyakazise Nkosi nabangakufiki kuwena. Ubapha amandla Nkosi bafike kuwe. Ngiyacela uNkulunkulu wakithi ungelekelele nyazi lwezulu. Mukhulu umsebenzi Nkosi yamakhosi engibhekene nawo, nazi izizwe zonke zibuthene emzini wakithi ebuhleni. Zizolalela izwi lakho Nkosi ukuthi lithini. Ngicela ke Nkosi emabhodweni wonke uwalungisa izolo, uwalungisela ukuthi uzophakela abantwana bakho. Namhlanje Nkosi ngicela kulesi sikhathi ongithume ngaso Nkosi uthathe ibhodo bolungiselele lesikhathi ulibeke phambi kwami Nkosi, ngiphake kulo, ngiphakela abantwana bakho. Lana abantwana beNkosi ngifisa ukuqala endabeni enkulu esibheke kuyo, ukuthi njengoba silana nje siyahamba siye eKhenani. Noma ubani uselizwini yashi liqhuqhuma limema ukuthi uNkulunkulu useshilo ukuthi siyaphuma siye eKhenani. Ngizocela sidlule encwadini kaLevi 23 verse 4. Ngizothi nje kancane ngidlule. Ngizonqampula ngigijima ngoba kuningi. Ngiphuthuma isikhathi. Niphuthume bafowethu ningifundele incwadi kaLevi 23 verse 11 ukuze mhlambe nombana aqonde ukuthi njengoba siye eKhenani nje ingoba yini. Le imhlangano kaJehova
yonke lemihlangano kaJanuary lithi iBhayibheli le imihlangano kaJehova umkhosi ongcwele eminyaka imema ngesikhathi zayo lemkhosi engcwele iyakumenywa uNkulunkulu njalo ngezikhathi zayo. verse 5 ngenyanga yokuqala ngosuku lweshumi nane kusihlwa kuyiphasika likaJehova. Ngiyabonga bengiqonde leyo ndawo nje ukuthi njengoba silana nje siye ephasikeni elethi iphasika liguquki elethi iphasika linjalo ngoJanuary alinazi insuku ezishintshayo njalo ngoJanuary siyaphuma siye ephasikeni lethe saphiwa uNkulunkulu. Njengoba sihamba nje nabafowethu kubiza ukuthi nombani enze lento ekuthiwa ngesilungu i-self inspection. Umuntu akazibheke yena ukuthi njengoba ngihamba nje ngiyeKhenani ngilungile yini, ngizilungise kahle ngisiwashile isitsha sami, ngoba nombani fanele mayiphuma ehamba eyaKhenani akaqale adlule ekhaya awashe isitsha sakhe, asuwatshe isitsha sakhe alungele ukuthi ngiyahamba manje yaNkulunkulu, ngihamba uNkulunkulu, ngihamba ngeyaNkulunkulu, ngilungile ngimuhle. Ngoba ngelinye ilanga izizwe ezihamba emuva zithi zazihamba masifika lapha esivivaneni zifika kukhona ikhehla elidala lilapha esivivaneni liqoqa amatshe liyawaqoqa, amanye liyawalahla, amanye liyawabeka, amanye liyawalahla, amanye liyawabeka. Uma befika laba bambe emuva beklina babuza kwenzani la wena, lizithulele nje ikhehla liyaqoqa liyabeka liyaqoqa liyalahla, lizithulele nje ikhehla babuza bese sihluthunga lezizo zakithi bese simidlokodla ngeimbo kwenzani lana namatshe wasabekelweni la abesethi lo ukuthi anibone nina la ngihamba nobaba mkhulu uyena oshoyo ukuthi walahle lawa wabeke lawa walahle lawa wabeke lawa lawa thangi walahle uthabe kwabantu abangafanele. Njengoba sihamba njena bantwana benkosi sikhatha amatsheta angalashwa lapha la siya khona esivivaneni, ngoba uthi baba mkhulu lethe mawuthwala ulibeka lapha yana ligama lakho odlula ngalo ngomhla wokuphela. Ithi insizwa kaMhlongo ngiyumshumayele emthonjeni ophila, ithi ngithunywe kuwe emshumayele ngithi uthini, ithi ngithunywe unyazi lwezulu ngithi uthini unyazi, uthi lithunyazi liyababona abantu bagcwele la emthonjeni ophila kodwa amagama abawekho esivivaneni. Ngoba abaningi abahlalayo njengoba sikhona nje la khona abahlalayo abayitsheni ukuthi angihamba ngiye eKhenani, iKhenani umhlangano wofika entabeni, umhlangano wofika entabeni. Uma ufika entabeni uzolibeka nini itshe, ubani ozothi namhlanje sekuluku inkatha, ubani ozothi sekuyatholwa sekuyahanjwa. Manje noma ngabe uyasebenza kodwa hamba nomhlangano yonibeka itshe ngezwi lenkosi, ngezwi kaNkulunkulu wethu ngezwi lezulu. Amen. Ozothi sekubekwe itshe manje. Ifisa ukudlula kulezo indawana nje. Ngoba njengoba sihamba nje khona umhlangano ohamba phambili, ohamba phambi konyazi olothi liphuma la unyazi, umhlangano omunye ubusemakadini. Lo mhlangano ngwazi ukuthi usukulawulo ubani, ulawulo uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu oshola sekuyaphunywa, uNkulunkulu oshola sekuyaphunyulwa, uNkulunkulu oshola sekuyahanjwa. Lo mhlangano ongaka ohamba phambili usukulawulo ubani? Yingakho ngithi nombani akakenze lento ethiwa self inspection. Uyibheke wena ukuthi lento engiyenza ilungile yini, lento engiyenza ifanele yini. Ngoba ngeke
kuphunywa ngelinye ilanga la kwathiwa ngambe phambili ngihamba ngemoto nje ngihamba ngishaka indlela ukuthi ime kanjani ngiyumshumayeli la uthi uyafika umhlangano khona umhlangano nje ongawazi ulawulwa ubani kodwa la kuthiwa silalela izwi ngizocela nje ukudlula lapho bese ingene ejumayelweni kodwa khona indaba enkulu when you are turned usilandela awulapho Ilezimemezelo nemthetho ilena imithetho yonyazi nemiyalo yonyazi leli bandla linemithetho yalo leli bandla linememezelo zalo leli bandla linako konke nothi likathelela bakhona leli bandla uJehova uThixo wenu aniyala ukuba nifunde uJehova uThixo wenu ukuba nifunde nokuba niyenze ezweni eniyakulo ukuba nilifunde siyahamba siye eKhenani lapha la siya khona ayikhiwe imbali khona eKhenani lapha la siya khona awusebenzi ukalakateni khona uma siya lapha eKhenani ayidliwe inkukhu khona uma siya eKhenani awuyi unesikweleti somuntu enivumelana ukuthi uzosikhokha ngelanga elithile wangasikhokha bese uyahamba eKhenani uma uye eKhenani awuyibhuku lakho lika-23 lingagcwele yile imithetho anilaye ngayo uJehova kwaniyenze la siya khona ukuba nimesabe uJehova uThixo wenu ukuba sesabunyazi noma ubani lana asabunyazi ngoba yini unyazi eluNkulunkulu wethu ninonde yonke imithetho yakhe ulonda imithetho ngoba siphuma lana nje uma uhamba lapha emuva ufica khona igenge encane ebambene namakhosazane ngokucicana uthi uNkulunkulu inkosazane mekuyamiswa umfana yema uthi umgcwele bayobale ngaleso sikhathi uthi inkosazane ayimi noma abimiswa umfana ayimi kodwa mekuyavuma yema umgcwele bayokhosazane bale ngaleso sikhathi lapha la siya khona sicishe safa ngonyaka odlule abantu bekhimbali lapha entabeni abantu besika ikheke khona lapha entabeni namhlanje ngithi umuntu oyalapha eKhenani akayikhethi imithwalo azoyilayishambe nayo khona imithwalo engazungena lapha eKhenani khona imithwalo engafunakali lapha eKhenani ngiyabonga bengithi akangidlule lapho nje besiguduzane kancane ukuthi noma naqonde beKhenani ngoba lizolahla itshe lakho kuthiwa bekwe umuntu ongafanele kanjani sizwe kamthiyane ngesinye isikhathi ithi ngibona abantu bethwele amaplastic amnyama ebusuku uthi kwafika uNkulunkulu wabuza ukuthi
bathwele wathi ngiyababona wathi bathweleni wathi bathwele udoti uthi asiwona udoti uthi bathwele imgidi uthi imgidi mayibusiswa iyahamba iye kumbini ifike ihlungwe khona uthi leyo lashwa igidwa abantu abangafanele kanti abantu abangafanele njalo abanjani isikhona isigqoke kube mhlophe ingoma sengiyadlula lapho bengidlula nje kuningi ingoma 238 ingoma Wasithixo unomusa amela isikhathi sokuphela konyaka ngiphila ngoba kekho oba nolwazi maqala unyaka uthi uyofika uDisemba ephila ngiyabonga uNkulunkulu wakithi ngibongela naManazaretha wonke onyazi amen njengoba silana nje sikuNkulunkulu wesihlanu amen noma ungathi akuyena uyena kodwa amen noma ungathi uyena sinandaba nawe futhi bengakhondile nokuhlabelana labengikhala ngikaliswa into esiyilalela lesizwayo ukuthi abantu bafuna nonyazi lwezulu ngoba unyazi lwezulu udonsa umkhumbu yanyinyitheka akasifundele ukuthi ngoba yini ushembe ohleli phambi kwethe uNkulunkulu wesihlanu lakule bandla akasifundele incwadi Jeremiah 10:11 When we are tired
ngokuhlakanipha kwakhe weneka izulu ngokuqonda kwakhe. when uyathanda awusilandela ulapho abangazange balenza izulu nomhlaba bazophela la baphelela ngaphansi komhlaba. Lusele lodwa ke unyazo oluthixo la emhlabeni. Amen. Ngoba uNkulunkulu ubaba mkhulu uthi msukwane esidala izulu nomhlaba sabeka amatshe ayisikhombisa ayisisekelo somhlaba. Lawo matshe amanye ufakazi baloko akhona alaphaya enkangalokazi. Athi shomsukwane efuna ukubhabhadisa ubaba mkhulu angifuni ukuya lapho enye indaba leyo kuningi ngikuphethela ngifuna ukukhuluma. Ubeka ibhodwe elikhulu laNkulunkulu phambi kwami ngicela ukuthi akabeke ibhodwe la namhlanje. Ukhona bafowethu ake ningiphenduleni ukhona olingana nonyazi emhlabeni. Ikhona into oyinhle edlula emhlabeni. Ayikho. Ake nilalele nje kancane bafowethu. Na indaba encane nje. Kodwa inkulu ngoba ithina uNkulunkulu. Nalu unyazi ihleli lapha yana. Uma kuthuma izulu unyazi lingena kuwo wonke umuzi. Kodwa lishaya kanye lingene kuwo yonke imizi noma nababazi unyazi lingene kwakhe noma nababazi unyazi lingene kwakhe. Ukhona lingana nonyazi. Unyazi uNkulunkulu nangu phambi kwethu. Unyazi lwezulu uNkulunkulu wami uzungangilahli. Uzungangilahli inkosi yezulu nomhlaba. Likenza umhlolo lapha yakithi ekhaya. Washona umfana wami ehamba ngengozi yamanzi. Ngase ngibikela uNkulunkulu ngathi abangibike uNkulunkulu bangibika. Ngacabanga ukuthi uNkulunkulu uzothi khululeka mfoko mvubu. Uzophuka umntwana wakho. Kanti uNkulunkulu usebhela umfana sebhaliwe uthi uNkulunkulu inkosi impusise uMshumayeli usehambile umfana wakhe. Ayibonga inkosi. Usehambile umfana kodwa khona indaba yenziwa uNkulunkulu. Sesimlanda emakhazeni uthi mase simlanda emakhazeni ukhipha isigijini uthi hamba la amanzi bayimabhodlela amabili angafani lamanzi uthi ngenzela ukuthi ningawadidanisi. Uthi hamba la amanzi uthi lamanzi awuqala niyowathela esizibeni la hambela khona. Bese niwathulula khona wonke niwalahle. Sase sihamba simlanda emakhazeni sawujike esizibeni la hambela khona shembe ngazilwezulu uNkulunkulu. Amen. Noma bangathini ngeke bayijike into waphuma nayo ezulwini. Uthi baba mkhuluma ekhuluma ngelanga uthi angimazi lokho waphunywa kanjani. Waye uthi ngamshiya ezosebenza ezulwini umsebenzi wakhe ophelele khona. Uthi angimazi waphunywa kanjani weza la emhlabeni. Sasa sifika lapha esizibeni uthi uNkulunkulu uma niwathela lamanzi uthi nibolinda uthi nilinde bese nithatha ihlavu niliphonsa niluke ngentambo. Sasa siliphonsa ihlavu siluke ngentambo sammemeza simlandile uthi niyobona ngesikhathi isiqala siwathela sabili isiziba. Ngesikhathi sithela lebhonke lokuqala sabili isiziba babaleka abantu esasamba nabo sasala sababili neyizizwa ekhona la umsebenzi wonyazi unethe sasala naye babaleka bonke abantu. Kubili sale sawathela nje wonke salatha lapha sabili isiziba. Sase siphonsa ihlahla uthi mase niliphonsa ihlahla uthi niliyeke uthi lihlale emanzini uthi lizofika lihlale ihlahla emanzini uthi kodwa mase kuqala ukushona phansi uthi kuyobe sefikile bese ngiyadonsa. Shembe ngazilwezulu uNkulunkulu. Sehlulwa yikona ukhona nje kodwa uNkulunkulu. Siyabonga ukuthi sikubona ngazilwezulu siphila
Siyabonga ukuthi sime phambi kwakho. Siyabonga ukuthi sime ngabantwana bakho sikulandele uNkulunkulu. Siyabadabukela nabantu bangakuboni. Ngoba kuyayiwe emehlukana ndlela. Sasa sidonsa ihlahla. Sabuya nalo sasa sihamba siye ekhaya elingibhondela uthi masifika ekhaya ningangeni inkane nithele ngaphakathi egcekeni nithele umuzi wonke kuyima ningena bese nimhlambule nimgeze ngaphandle bese niyangena naye. Thixo unombusa yokuba simgeze ngaphandle. Uma sibamba imbuzi kwasuka imbuzi ekade idlala nayo lofana bethandana nabezwana nayo kakhulu. Bebeke badale nayo baphushane aze kuyona ayiphushe ngekhanda nayiphushe ngesibongo sayo baphushane. Yes kwasuka lembuzi sinasibambenye kwasuka lembuzi ekade edlala nayo isithathe esiningi yezala yafika yahlaba le esibambile yayihlaba yayisusa la. Sase sibone ukuthi naye ufuna ukuthi ugezwe ngayo. Sase sisebenza yona. Sisebenza nje kunefani iminyama lapha. Sathi mase siyahlabela siyangena kwabuya indlela lifu kwabuya imvula laduma. Inhlobo ngakazi ibone ngathi mina nayi lento uNkulunkulu ayibonile. Ubonile ukuthi ngeke singene la kahle ekhaya. Ikhona eminye imoya esekhaya elinde thina. Wasinika amanzi uNkulunkulu asicoshe le moya sayicosha sangena ngokuthula laduma la ngasenza lutho ayibonga inkosi. Amen. Shembe uNkulunkulu. Ngene nyilanga inkosikazi inkosikazi ekaneleka lithuli yahlala iminyaka ewu8 ayinabo abantwana iminyaka ewu15 ingenabo abantwana kulo muzi kaLithuli. Yase icabanga umamncane wayo Sahamba nesdeska. Alenze usuku. Ushidi. Sinayo nezinto. Hey. Uqala December yazi. Ushidi. Hayi. Thank you.
phezulu bantwana benkosi. Amen. Sikuthele ngoNkulunkulu wethu. Ohleli laphayana kuvuma ngisho umbhalo ukuthi uNkulunkulu abangazange balidala izulu nomhlaba bazophela, kodwa uNkulunkulu abadala izulu nomhlaba bayoba khona kuze bephakade. Amen. Sikhuluma ngalo uNkulunkulu ohleli lapha owadala izulu nomhlaba. Namhlanje uNkulunkulu wethu ngiyabonga. Ifisa ukusho ukuthi lo uNkulunkulu wavela lapha emzini wakithi eGospel. Insizwa yala kaShembe ubuthi mabutho ngelanga lizoqala umnyazi liya eGospel. Umabutho elele ubona inyanga yezulu ifika kuye, ishambi yonke nabantu bamaplazi ukuthi uyeza uNkulunkulu eGospel. Ayizange isho ukuthi kuza usibanibani mhlawumbe imbize ngegama lakhe. Yathamba yonke nabalungu baseGospel ukuthi uyeza uNkulunkulu eGospel. Isho unyazi. Wathi ngizokwenza njani ngoba nginayo imali. Wathi uNkulunkulu ongiyo inyanga yezulu ngizothumela umuntu ekseni uzofika kulethela imali bese uyagibela uyahamba uye eGospel uyotshela belungu ukuthi kuze uNkulunkulu. Wase ehlala engazi noma izokwenzeka into wahlala uma ehleli wathi yezwa nangumuntu uyandondoza ekseni uyavuna mayevuna uthi kwenze njani uthi ngithunyiwe kwena ngithunywe inyanga yezulu isho njalo kumina yathi inyanga yezulu uShembe bezoma inyanga yezulu. Wathi uthengizokunika na imali uhambe uya la ethume khona. Wase yagibela umawutho washona ezweni lakithi mayifika lapha yawuthuthwini efika eTexini ubona la ilungu ivene yomlungu wakamshaza afe useyagijima uyakona bayamazi kabelungu bakhona usethi awuShembe kwenze njani uthi cha ngithunyiwe kunina belungu abakheli iGospel uba ngizosho ukuthi uNkulunkulu uyeza. Wasethi gibela la ngoba vele sinomhlangano khona lebengiphuthuma khona sengibuyela khona emhlanganweni sihlangene vele sindawonye. Wase yagibela emotini yomlungu wakamshaza afe bahamba baze bafika la hlangene khona belungu. Uma efika ibeka le ndaba bathi lebelungu sizwile ukuthi khona uShembe ozayo la, kodwa uShembe simaziyo kafike lana ofika nemvula. Uma efika nemvula siyobona ukuthi uyena. Uma imvula ingazange ingazange khona imvula siyobona ukuthi akuyena. Uthi wabe siyabuyela unyazi lwezulu walitshena. Uthawu uthi lathi unyazawo mfowethu lathi imvula iningi kakhulu imvula esofika la iningi kakhulu. Uthi ushonele balele uthi ngiyayizwa imvula yefika ngamagxalaba uthi ngizwa iningi kakhulu yehla iziyade nangamagxalaba uthi sofika nemvula eningi kakhulu. Wawulapha eGospel ngoba kwanakala ngisho amafoni ethu afa amafoni aphele ayikho indawo engemanzi kwanakala yonke into ngoba bafika uNkulunkulu owabikezela libalele nje wathi inkulu kakhulu imvula azofika nayo. Abantu ngani bafunani kuShembe? Bafunani abantu onyazi? Nyazi lwezulu uNkulunkulu wethu. Sithembele kuwena Nkosi, yonke into sibeke kuwe Shembe ngcwele. Le nkosikazi iyahamba iyobikela umamncane wayo. Iyafika kuye umamncane ithi mamncane ithi kuneminyaka 15 ngikemzini ithi senibizwa ngamagama wonke ithi kuthiwa ngasuka la ngazodla ukudla nje. Ithi kuthi thonke inyumba kuthiwa ngazodla ukudla bayafika abanye abantwana abevela kwamanye amazwe bezogana abafana bala ekhaya bafike bazale athi umama ozala nabafana athi nabo abantu esibaziyo thina abantu befika emzini babuyisa inkomo. Ithi thina wazi ukuthi lona koze kube njani. Wase
egenyezini ilanga lokhanya liyeze egenyezini yathi asambe siye khona 22 mayisefikile sihambe siye khona uthi ngizoya kanjani uthi ngoba umyeni wami ngamfuna mambona ushembe unesho umuntu ongamfuna ushembe ozaphumisele athi ngimfuna ushembe unesho lo muntu wase ethi khana lisu cela wena uthi uyakini cela kumyeni wakho uthi usacela ukuyakini ngoba vele kungakhona kini uyothi mayefika bese singikuthatha ngusakuyena wasehamba ecele endodeni ushikosikazi enoshembe ushikosikazi emethembayo ushembe ithi hayi masofika kushembe kuyokufika egcineni base liphumelele icebo labo bahamba bayofika wahlala kubo yafika inkosi ilanga egenyezini mase ifikile wasehamba emthatha emuse elanga lokhanya uma befika phambi kwelanga uyabika unkosikazi uthi baba ngihlele emzini sengithuke ngayo yonke inhlamba ayikho inhlamba engasathukiwe ngayo emzini anginabantwana angisengihlala iminyaka yo15 anginaba abantwana kuloko uzengihlele wona akalithuli ngicela ungipha abantwana lathula nje lathula nje lambuka wakhuluma wakhala wazobuya thula lazithulela nje uthese thulile lambuzo eqedile nkosikazi wathi esengiqedile wathi umyeni wakho wasethi hamba landa umyeni wakho wathi ngizomlanda kanjani ngoba ngeke ngiphathe nendaba yokuthi ngiphuma lana uzothi ngifike kanjani lana futhi yena akafuna ukubona wena shembe akafuna la uhambe khona wathi hamba umtshene ukuthi ngithenge ngifuna wathi uzofike angithande kakhulu ngoba ingane zakhe zilakumina hamba umtshene ukuthi ngimfuna la ungayisabi lento yakho mazi ngayo hamba umtshene sekusho mina hamba umlando uze naye la waseyahamba lonkosikazi bahamba nalo uma umncane wakhe kade emlethela elangeni base behamba bafika indodi yalima lapha ya inesikhundla esikhulu enkonzweni yayo base bethi sikulandela Thewushemba sikulande ihlanganiswa yini mina noShemba ngoba uShemba ngimfuna ukumbona wathi uthe bathi asinandaba noThewushemba sikulande yase yabonakala inahlamake phansi yahamba shone emanzini yayogeza yabuya yahamba nabo baphikelela kuShembe wathi mayeqhamuka ilanga lokhanya lahlabela ingoma ayithanda kakhulu enkonzweni yakhe ayihlathi athi mayihlabela lezwe kahle ukuthi uhlabelelileke namhlanje eqhamuka lasehlabelela leyo ngoma lehlabelela lengoma lehlabelela waseshesha kakhulu wathi akanoShembe uyehlabelela lengoma zakithi kanti faka udo lwasezulwini wathi efika wathi yandoda wathi yebo wathi khuluma nkosikazi ubuthini wathi baba ihleli kalithula iminyaka yo15 angibatholi abantwana wasethi khuluma ndoda wathi nami ngisho lokho kushenko wathi hey isho kwakho hayi kwalo nkosikazi isho kwakho wena uthini ngokwakho wathi nami baba ngicela ingane wathi ingane anginazo kulo nkosikazi sengihlale naminyaka yo15 anginabo abantwana ngicela abantwana wasethi wena nkosikazi hamba uyolanda isikhonko useluke sifane nenyoka sibe nekhanda nomzimba nomsila hamba usilanda wasilanda nkosikazi obuwa siluka wathi sibekela wathatha induku wasethatha induku washaya sahlukana phakathi wasethi njengoba owengaboshayi wasibamba uShembe olanga phuma sonke wasibamba wasifonyonga wasithi wasibamba wasifonyonga wasithi wasesilahla phansi wathi sishaya waseshaya lo nkosikazi washaya sahlukana phakathi uma sihlukana phakathi uthi uthi thina boShembe uthi lengane uthi lo lesilwane besithi ingane zakho sesisibulele lesilwane besithi ingane kwathi khona lapho kwazwakala unkosikazi ekhala seqhume imlenze la kwaphuma ibhungane uthi naleli ibhungane ebedlinga ingane zakho uthi lebhungane likhulu
kweshela zasebenzisa imithi eminingi iyona le yagcina senze izinto ezinje esifeni sakho. When you are tender, Mandela, asikhuluma kanje sithi Uthiyo shona ukhakhayi phakathi bese iyadlula emhlabeni. Uthi leyo ngane yobe washisa inyasa sakho. Ukuze kube sekuhlala izingane ezingaseyukufa. Nempela zazalwa lezo ngane. Yazalwa ingane yokuqala yabayinhle kakhulu. Kwathi kusabajaza ukuthi awingane enhle kangaka. Zafika inyanga yesithathu yashona ukhakhayi phakathi yadlula emhlabeni. Wasezala ke izingane eziphilayo ezaba isihlanu. Ayibonga inkosi. Ushembe simlandela uNkulunkulu wethu thina sonke siphila la emhlabeni. Noma ungamphika nje kwenzayo kodwa uzomfica ushembe. Noma ungamphika nje. Kodwa na ukwenza uzomfica ushembe. Uke waya madoda eSwazini ukwaphuma la washona eSwazini. Uma efika eSwazini kwafika Thixo holy Lamb Ayevesini nayi indawo lebhaliwe uyifuna 179 funda lesi sihlabelelo safika esikhondini sentupheko ushembe eSwazini ngesifimbo sokusa ngiyazi lwezulu uNkulunkulu ngoJune 27 1931 ayibonga inkosi unyazi lifike ngoJuni eSwazini ubaba mkhulu wafika ngoJuni eSwazini kanti ubani lohleli laphana kuhleli uBombela laphayana uye lohleli laphayana wafika ngoJuni uBombela eSwazini unyazi lafika ngoJuni futhi umfundisi wakhona uDlamini uthi wathi mayefika uBombela wafika kwenye indawo ebizwa ngokuthi kusela belavumisa uthi wathi mayefika khona uBombela wafika washaya amakhala wathi kunukani kulelizwe wathi phungalela leli apha amadoda la kulelizwe basekonke amadoda uthi wathi inenuka emanteleni kwanuka iphunga libika wathi inkomo zethu baba sezifile zifuna imvula lutho sekungenelela abantu bayafa manje abantu wasethi uthi wasethi sengifikile wathi uNkulunkulu ngifike nemvula
usindiswe. Hayi baba fowethu ushembe uNkulunkulu. Ungayisalela nje mawuthanda ngokwakho kodwa ushembe uNkulunkulu. Wathi kulethi imvula wasatha bangaphesheya abawele besheshise baphumelela ngoba ngebasakwazi ukuwela. Banganaka bathi awudlala ngathi ibanele nje. Ngoba abantu abanaki khona isifo sabantu sokunganaki. Lathi uthi kula makhosazana lathi abantu bayafa uNkulunkulu ekhona mabengamnakile. Baba isikhashana layishaya imvula uthola bahlala amasonto angana ngoba isonto noma amasonto amabili kungaweleki ngenxa yokuthi babengayinakile into eshoshe. Lapha ya kampofana emzimkhulu kunenkosikazi yakampofana ihamba emhlabeni mayihamba emhlabeni yahlala yangayiswa emakhazeni yahlala nje insuku zazayintathu njengosuku lwesine kwambiwa uma kumbiwa kwezonakala inkosikazi esekhwehlela ngale kocansi wakhwehlela unkosikazi uma iphehlela kwayobhekwa kwafika unkosikazi uhleli. Hawwenze njani na uthi kuqhamuka ushembe phezulu lapha esikongweni wehlika wazofika kumina wathi njengoba uhamba emhlabeni nje lo sizo layitha ulishiya nobani. Agula ingane zikampofana zidla ama-orange ezaziwaphiwe umuntu kanti ama-orange ajoviwe ngobuthi. Zawatha lengane zaqhuma umzimba wadabuka njengoba kusuke kudabuka umuntu mena amansense hayi futhi lawo imbitha lawo makhulu dabuka imkenge nje dabuka imkenge. Zakula lengane kwaxebuka isikhumba saxebuka kwasabuza isikhumba saxebuka kuthiwa wayethi mayihambile umpofana eyocela amafutha enkosini ilanga inkosi ifike imnika amafutha babuye nawo amafutha bawakhe ngebrush kwasekukokhatha ngezandla sekhathi ingane sikhathwa ngebrush amafutha kuthiwa kwahamba isikhathi ebelebika ethi baba ingane ziyagula amnika amafutha athi baba ingane ziyagula amnika amafutha. Thekela ilanga wathi wempofana ozala kusho uNkulunkulu. Wathi wempofana ozala wasesondela eza kuyena uma efika uthi hlala lana uthi kukhona engizokunika kona uhambe uyogeza ngawo amanzi engizokunika kona uhambe uyogeza ngawo ingane zakho. Wase engena endlini wase ebuya emva kwesikhathi wabuya wasenika umpofana lamanzi wathi lamanzi uwabona nje amanzi kade ngigeza ngawo uthi akokuqina lokho uthi akukho okuzodlula la uthi thina shobo shembe asihlulwe idimoni. Wasethatha lamanzi wafika wayiphuzisa ingane wasigeza ngawo wayigeza ngawo zaphila ingane umshumela umpofana ukhona la ekhaya uyathi mayekhomba lana athi lesi sikhumba esisha lesi sikhumba engazalwa naso saphuma saphela sathi nya egazini la. Manje leyo nto ubani ungenza leyo nto? Hawu shembe uNkulunkulu. Ungasilahli baba uNkulunkulu noma yini singabapha shembo ingcwele uhlale nathi Nkosi nalapha la siya khona Nkosi hlale nathi nyazibezulu liyamoya balapha nalelo kwakuduma ukuba lapha nale kwakunethu ukuba lapha Nkosi yamakhosi usivikele kona naso hambweni Nkosi siphi sambrela nyazibezulu ngoba konke kukuwe uNkulunkulu wakithi usiphe sambrela. Sicela isambrela Nkosi ungasilahli. Sengigcina abantwana beNkosi sengiyema. Ifisa ukusho lokukhuluma ukuthi iNazaretha alingabi iNazaretha ekhala ilahalela yonke nje into. Njengoba kuzohamba endleleni njena amaNazaretha hambe ethenga nje nabantu abangahlelekile athenga uyabona amaNazaretha aseyadla.
iNazaretha alifi noma yini. iNazaretha liyanyanya ngoba linoNkulunkulu walo ongahlala ompukane. Bahamba bedla abantu bathenga bayadla bayathenga bedla. Awu, sifike umuntu. Njengoba sihamba njena khona bazontshontsha lapha athi ngibonwa ubani athi sebenzisa nanka amafutha thena amafutha wona akekho umuntu osibona sisonto la edokodweni. Luka 16:10. Luka 16:10. Namhlangosi njengoba sihamba njena kufunakala umuntu othembekile nakokuncane. Angathi angibonwa umuntu la ngisithele. Angathi yenza wena akekho sibonayo. Ushembu uyakubona, ishona kaShemba kukhona lingafiki khona. Funda. Ongalungile kokuncinyane akalungile nakukhulu. Njengoba ungathembekile nje nakokuncinyane, awuthembekile nakokhulu. Indoda ke ikhumula ijazi, ikhumula ibhluku lalo. Layo ilibeke lapha ya. Bese fika mhlawumbe umama ongathembekile kokuncane. Alithatha ukona imadlane lana 100 rand ayoba nguthathe ngiyosebenzisa. Lo 100 rand uyawutshontsha ngoba ucelile. Awuthembekile kokuncane. Uma uthembekile kokuncane uthatha lo 100 rand ubeke. Ufika nangu 100 rand ngothole ebhlukweni abesethi uthathe mntakwethu wakho.